Салом алейкум всем! Кому нужно будет таквим мой шариф Рамазан, обращайтесь к нам в магазин Самбой. Ребята, это все для вас, бесплатно. Салом алейкум бародарон. Har kasi ki takvim mой шариф Рамазан дар кушад, марҳамат ба магазини Самбой то Екатеринбург биен, бепул дода мешавад. Дӯстлар, кимга шунаqa варақча керак bo'lsa, таквим мой шариф Рамазан bizdan magazinga бесплатно beramiz. Keling, Samboy TV Екатеринбург, Samboy magazinga бесплатно, kimga kerak bo'lsa, marhamat kelinglar. Всем хочу сказать, что это бесплатно, все для вас. Бародарин азиз, им барои шумо аст. Дӯстлар, бу сизники бераман бесплатно. Майли, саломат бошен. Кечирасиз, агар хато қилам, айтидим. Салом алейкум всем братьям мусульманам. Если кому-то таквим мой шариф и Рамазан нужно будет, заходите к нам в магазин Самбой, мы обязательно бесплатно отдаем вам. Жду вас. Жду. Дӯстони азиз, салом алейкум. Мехоҳед ки соҳиби таквим мой шариф Рамазан шавед, пас ба магазини мо биед бепул. Ба магазини Самбой ТВ Екатеринбург. Дӯстони нафароне ки дар шаҳри Екатеринбурганд, дар Таганский ряд, дар ҳар як точкаи мо 100-200 монда мешавад, метавонед аз ҳамҷа гиред. Кадоме ки намёва, марҳамат биёя аз магазини Самбой ТВ Екатеринбург гира. Салом дӯстони азиз. Агар хоҳед ки таквими мои шариф Рамазан дошта бошед, пас ба магазини Самбой биёед. Ё ки ҳар як точкае ки медонед ки ман дар ҷо кор мекардам, биё ки точкаи мо ба марҳамат ҳаст, рафта гиред. Бародароне ки дар шаҳри Екатеринбург аст, дар Таганский ряд, мо дар хизмати шумоем. Марҳамат биёед, ҳар як точкаи мо, ҳар як точкае ки ҷои кори мо аст, таквими мои шарифи Рамазан гиред. Ҳама ин хизматҳо ба хотири Аллоҳ. Салом алейкум дӯстони азиз, мардуми ғариб, ба касе ки таквими мои шарифи Рамазан дар кор бошад, марҳамат ба магазини Самбой биёед, ё ки дар кадом точкае ки медонед ки точкаи ман аст, рай ҳамҷа мемонад.